Peserta Lomba Foto Batak Season yang ketiga. Peserta nomor 21 Juni Indrawati. Peserta nomor 22 Naomi Huta Barat 12. Peserta nomor 23 Yeni Manalu 01. Peserta nomor 24 Monica Simanjuntak 17. Peserta nomor 25 El Sinaga. Peserta nomor 26 Melva Valena 20. Peserta nomor 27 Rani Sinaga. Peserta nomor 28 Nova Handayani. Peserta nomor 29 Lastri Pandiangan 95. Peserta nomor 30 Nita TGTRP. Dukung peserta favorit kamu dengan cara like dan komen di Instagram @lombaseni.batak.